Svetu preti novi svetski rat, navodi se u izveštaju Češke vojne obaveštajne službe za 2019. godinu, objavljenom na internet stranici službe. Prema analitičarima, globalni sukob je trenutno u prvoj fazi. Formiraju se pogledi onih koji mogu i žele i aktivno učestvuju u tome. Postepeno se određuju tehnološki alati, pomoću koji bi moglo da se upravlja, navodi se u dokumentu. Autori izveštaja kao mogući uzrok sukoba navode rivalstvo između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. U dokumentu se također stavlja akcenat na pad značaja međunarodnog prava. Ne navodi se miroljubiv dijalog kao način za rešavanje novih protivrečnosti, a svetski poredak se dovodi u pitanje. Osim toga, manipulacija javnosti doprinosi rastu napetosti, smatraju analitičari. Ranije National Interest procenio šanse Rusije i NATO-a o potencijalnom ratu. List se poziva na mišljenje stručnjaka i navodi da bi u dugotrajnim borbenim dejstvima prednost imao Severnoatlantski savez. Istovremeno, NATO će se naći u strašnoj situaciji ako Rusija odluči da organizuje ofanzivu na Baltičke zemlje. Alijansa u ovom slučaju neće moći da se usprotivi Moskvi.